ndibuya e-Eastern Cape kodwa sengumhlali wala eGoli. Ngafika la ngisemncane, ndandingenanhlanhla ukuthola umsebenzi. Ngafika ngahlala komnye umama waseMatatiyela. Ekuseni ngelinye ilanga ndivuka ngiyofuna umsebenzi, ngihlangana nomlungu othi ufuna umuntu. Angithathe lo mlungu andise kwakhe. Afike athi kwakhe awudli ifish into yokuqala, into angiyaleza sona sisemotweni. Wathi ifish awuyidli, awugqoki into obuyigqoke izolo. Funeke every day ngigqoka ama-overall amathi angithengele wona. Ndizogada uMadam. Hayi ngifike mandifika la uMadam la kufuneke i-hour ne-hour umsuse phambi kwesibuko, uhleli phambi kwesibuko umtshintsha kwesinye isibuko umse kwesinye. Mawufika mawumsusa kungitshelile ke ukuthi uzungathathi anything ozoyibona phansi kukaMadam, izobuye izothathwa ndim after 4 hours. Imagogo, uMadam lo ngubani? Inkosikazi yakhe? Wathi inkosikazi yakhe. Mina ngangicabanga ukuthi inkosikazi yakhe isisidalo, ngoba uma umbamba unenwele unako konke, but noba uthi good morning Madam akavumi. Into ayenza nje ushake ikhanda banisi nje. Ufuneke wena ungaveli esibukweni, kuvele yena. Mthatha umbeke kwesinye isibuko, momsusa. Into eyangisurprise kakhulu imali. Njalo momsusa njengoba ethe ungathathi anything, mangithi yo momphakamisa uphakame unemali. Phinde uthi 4 ile nto izibuko zakhona ziyi4. Mawufika kwesise4 uyafika yena ngesasikhathi kwesise4 afika azothatha le mali ahambe. Aphinde futhi umqalise phansi kanjalo until azachayise yena emsebenzini. Imagogo, le mali ithathwa ngubani? Ithathwa ngumnikazi wababa wasefemini walo. Uchayise emsebenzini azothatha le mali. Njalo every 4 hours. Kuthe ngelinye ilanga ngithi ngiyaphuma ngise upstairs. Kube nentombazana noma nememeza ethi kwiveki isibindi ngila. And ngangijabulele imali ngesasikhathi sethu i350, it was money ngesasikhathi. Kuthiwa la uzohola i350 okwesibini yaphela iveki isibini mayiphela. Wathi yena ndizokuregister ecompany ngoba uMadam uyakuthanda. You are making a lot of money. Ngoba esenza le mali engaka nje kusho ukuthi enhlizweni yakhe uyakuthanda. So kuveki yesithathu, kule veki yesithathu uma efika mane nisothuswa ile ntombazana ngoba njalo mayiphuma ngaphandle ithi umuntu ongene lapho akaphumi. Wesiphuma lapho akungenwa, kodwa uyaxa kuba uzophuma kanjani ngoba une electricity wire ekubiyelwe ngayo, igate yakho ivulwa ngeremote, awushiywa nasikey. Ndiyazibuza uba ndoze ndiphume kanjani apha, kodwa ndibane ndithandaza, inhliziyo yami ayimanga kahle. Afike kungoLwesine lo mlungu, Thursday. Afika bambe umfazi lo wakhe, kanti mina ngime ngapha ngemuva. Mangithi ngasemuva hayibo. Mayithi yahleka lo amazinyo ehamba yini ehamba. Amazinyo enze so ansaka ngomazinyo amuntu. Ngiyothuke ngishayiva ngimbone indlela ngibheka ngayo ukuthi ngibheka kabi. Imagogo, lo mlungu ufika ku Thursday. Uhaga unkosikazi wakhe. Wena lo ucima unkosikazi. Then xa imhaga ufeyise kwelicala ungakulo wena. Umfazi. Yena Then ke ngoku wena into ozoyinothisa ngamazinyo ba angomuntu lo. Lonke ixesha wena bengimpamba nje ngingacabangi. Ngibona nje bamfazi omhle. Xa ifika ufika enze ntoni lo mlungu xa ifike ngena njengamntu afike ehleli nawe? Uye afike athini? Ku last hour njengoba ku 34 hours. Kule last hour ufika athi thank you so much Linda, ngiyabonga. Athathe ke lezo zinto zakhe athi go upstairs for bathing, me siya e-swimming pool. Ngicabanga ukuthi ke mhlambi lapha eswimming ngayicabangi lento, kodwa ngenxa kaNkulunkulu that Friday, ngenxa kaThixo, ngoba uThixo kasiyekele uma ethi ezwini lakhe, uma yena engakithi ngubani ongamelana nathi.
ndabona amandla kaThixo ukuthi ngiyibone lento lentombazana ibikade ithetha ngayo isithi umuntu olapha kaphumi ndimbona mayimfaka lapha kusho ukuthi ufika eli ephethe imvu angiyibonanga kodwa kube nento ethi mandikhuphuke ndiye upstairs mangibona ngithi mina hayibo yintoni la iphethe ngathi yashukuma mangithi ngiyabhekisisa imvu uyayisikhatha lo madam ubambe ngomlomo la emvini la angazi noba weyibambe kule ndawo ukuthi mayiphume igazi into enjalo but ekwethukeni kwami ndithi mina nami bendizokwenziwa kanje ndiba ngathi ngibheka igate ngenhlanhla mangibheka igate angithi icishwa ivalwa nge-remote remote mangithi ngiyabheka ngifuthola indawo encane endingaphuma kuyo ndiphume ndehle kancane apha downstairs ndibheke ezantsi ndingayi ngapha ngasekitchen ndive ndingene ngasegarage kunegarage ngapha igarage ndikhuphele lapha kulaa gate mangifika ngaphandle ngive ngathatha le mali ebengibhatele yona ngatshona khona abaleka ukwehla mangihlangana nabafana ababini babona ukuthi ngiyabaleka bathi baleka ngena ehlathini ungahambi ngesitrato imoto seyalandela ukuthi vuvu emva kwami uyagijima lo mlungu caba apha ngifuna wezongithola khona wezonibulala ngoba ndibone isecret yakhe gogo khona xelele ixesha elingakanani oye walihlala kulo mntu ndihlale 3 weeks ungaphumi uvalelwa uphuma then ke ngoku njengombona lo mlungu ethatha lemvu esiya pha kwipool yintoni biyenza kule mvu yona lo madam wakho lo madam uyabona i-swimming pool ime kanje lo mlungu ume ngenhla imvule ikhanda layo lisemlomeni kamadam into uzayibeka kanjani into enjalo ukuthi lo mina engqondweni yami ngathi yiyo lento ibisenza ukuthi le ntombazane bani sithi iphuma lapho kusho ukuthi lo muntu uphila ngegazi. Okay. Ngoba every Friday vele baya lapha but I never noticed ukuthi bafike benzeni lapha. Wabaleka ke ngokugogo waphelela phi ke ngoku uncedwe ngubani uzosinde kuyo yonke lonto? Sengisho ukuthi ndincedwe kuba umemane kumemeza kuba lo ntombazana usenexwe ngazange amemeza dangi relaxed okanye kwamina uba bengazange ndibone uba amehlo la amina amazinyo lewa lomfazi akangowamuntu ngena ndiphelele lapha ngoba ngangibona indlela imali engayo and nomsebenzi wakho nomningange yonke into uthatha lo mlungu ayifake ilento uzoayina lonto encane uzoklina kuhleli kuclean. Ukubaleka kwakho gogo ubaleke wabheka phi ke ngoku njengamuntu ongazindawo othi kumnyama aziyazi ndangena kwelihlatha abantwana alamatsotsi babethi mandingene kulo ngangena ngakhuphukela endaweni ngathi sisiganga mandifika ndafika endaweni eliplaza la ndifika abantu bakhona belathi izitena ngabe sengibuza ukuthi mangaba usiya ngithi ndandila eRonderbelt vele ndathi mina xa ngaba usiya eRonderbelt uhamba kanjani bathi bona hayi siya ngakhona ngoba siye eBrakpan banilifta bazonishiya la ngaseVigilant. Mangifika kulo mama lo bendihlela kuye ngoba ndifuna umsebenzi athi yolinda ndikuphuphe kakubi ndikuphupha ufile and ngathi ndibona igazi lodwa akhala nami ndibe sengiqala ke ngiyambalisela ukuthi lapho bendikhona bekunje nje athi yo ngiyambonga uNkulunkulu ngoba bendithandaza ngawe ndithi umntana abantu uyobaphi manje mase ngingedwa sengifike kuye sengixoxa ngithi mina uNkulunkulu uma engafuni ngomuntu akwenzeki njengokwentando yomuntu ngoba andisindanga oba ndihlakaniphile lapha ngasinda ngenxa yomusa kaNkulunkulu ngoba esafuna ukuthi empilweni yami ndiqhubeke ndiphile ndenze okuhle.